Ni sa mbulu binaka na turanga na marama, ni mbulu binaka na dhauro po na ngwane alawa. Ni sa mbulu binaka ngwane, ni mbulu binaka na vorongo toko mai na sala ni kakamburaki na Radio Fiji 1, na ndomo ibiti na bonga ni bia nuano, en nonda ngiuna voro taki na waki keli, en nduatale na yakabi ni nonda vitala noa, yakabi tiko ni kana yakabi ni ndai ka maro taki vatakina na vita beso, en ndu ibagai tabiti kanda kina, da boga budi bina wabagalibu na programo en dau rungodi, karotalanga ni nasara na FBC TV kabe kita bagi tiga niki na be kemuni kita sara nandu apa tato mai en nonda ngau nango na maru bole buni nonda bulang en nonda ngau nango ka en dona turanga ikile lebu en butura rani kakamuraki kauturo bagada toka ni salima sanga bulu bagada na mbaki nono be ngarabi en vale ni walesi ko bo buni bina kino bole ni raume da mai bitala no en nonda ngau nango merang ona kina ni na sereka katala no takana be kaiso Esamba ulau dhuruma ka mbau sotava, na raki di bisau, na butura radi ka kamburaki, wale ni walesi. O bau mbulu tigoni kina, kibei masi meke latiana ra, iya kabi ndaindai. Bulu binaga masi? Bulu binaga ni milate. Bira bentangana boko rongo tigumai, na rongo dana ndamamuni, mebekani matautu na rongo ni ndamamuni, na kena kamburaki ni tuku na nonda benua, ni boko mbulu bentanga bira na boko rongo tiguna nonda biti, kira rasia matala tungamai, ponotani. Binaka nimbulu binaka na turang kena maraman na dorubo kena ngone leo ke mini talaga nala ni borong tiumai nonda ngaunongo. Bina boleh masih meke letenera. Bira na borong tiumai ira nangan reba merna kilaba kati to musara ni sa balabu ngaunen tapi rongo dinda mutunga ele buera na sianga ni na bagande tikitu na buguni be kaso membala tikemuni karao ni na mai tasira kan nonda ngaunen be tal nongok. O bawa bina ka boglebu ni sebo tiku ni dengu ni bola kene kena bengrabi era men mai wasi yeso ni tuku karawa ni rana kila na kanda era bogorongo to mai onon dola batal tinga kena na tolu ro saiba dio saiba tolu ro saiba dio saiba ndua na bitu tolu ro dio nan rau kena bitu tolu ro dio saiba ndua ke baka na tiku ngau na era ngandra ba merna baka torin kemni meken ni po madala te kemni manda na bunon dor thabu tu mekina ke na be ka tale so membola tara no munibula ni baka ro meteke buta na ndor vitalo. Abina bale bo di melote ya una dango mas mekele tiana ra au lago mai na koro o korbo na bono mboma mai tabeuni au abuli tau manda na kornibuli na ngeleni district school mai tabeuni o tia au ndewa kina provincial school northern mai mbudalebu sa angas kornibuli tuni maten tuende indai o tia au ngole sarmai kina bulni tu sa tiku mai londoni ke mamungai tokia somuna kornibuli mai londoni ke matapatu dou ena tinikariwa 5 karua sandina o bo bina kina bole buni asang walangani ni sa mai be ngarabetu na korni daka o dia mbau sibere kitalanga nambulo bakor ni asusor ngameno ko baka kina nimlote na matai ni nongu yang baki nimbula yang baki tinika rua tinika tolu au satu saranga menakor sandi jauh sangga indeo tiu mena buli au sama itu dengan kinongo sandina ya menangau na unia mbita mai kina na nondar rondela ni abu turanga ni buni ngol bo buli uni sama itu kinongo ka ambau sotal ngono ni tale batal kina nanu muni I korbo turang iyo baka kina undau list tale baka lebu kina nondar kor lai sema tiunga kina na iyo kanyu watike reretu mai bonua. Totoka, bina boleh buna italanoa ni tuku arani mai tebuki ro kina na butura arani be italanoa ena nondor be italanoa ena singile be ndai. Mai na nomuni asa uti ya mai London ni satu kita kasar mata boto na korni buli ni matani tu ena ngona. Ni dabaya ni sema tal nomuni buli tordak ena be korni buli ni be borotak se oni sa sema sarga na butura arani tagadak. Au sama i raka na ngono mbita mai kina vuli na tinika diwa 5.5 au sama i tebu raka na 5.5 kaona nduna ka ni melote na ngono ya kima misang suci ndo wangar raka tu na ngone vuli ndo la saranga nei lulu ni raka le tarun kima mi korni vuli ya vino uno raka kino ya au nanu mo bina tigo ni aloga ni ndo na turan Pertania Norman Pearson lagi tarunya usai mau kera ni umai daka na Labor Department. Enang uno ya kuasa Ministry of Labor tigo ni kuah.
ana tinikari o 5 kaono. Sandina. Totoka na itukutuku ni ndapaka biu kanitaka na vi kaunia sotawe na ngauna ya. Kina ngono go sabi dalati. Rasa me biu sosuti na dhurubu kina ngone lewe na mai bangara dadak. Wakata watani kina nomuni ambaki ni bulia. Ngole ni na vitambana dadak ndundi mer lagi bangara ikim ni ngone polisi boy. Endin. Era loga ne lulu dadak rale bangara nonra da abogilis mo ikuruli. Sandina. Ya, ni pakatapata ni matanga na ibakaraw ni buli masmek mambalata na buli liu kina buli di ngauna ko. Torimanda libu na takataka sa tuwa ngauna ko mesa tarayani na ibakatangin dengan ni buli torodaki na university. Bobo bitu liu eda pa na fomuda ba sa fomu bitaw sa ro ni na pakandita kanyo sa ro ni na ngarawendo ni tabi katakataka ndo na taman. Liu ni melote endua na bitarongi yadana tiyo na bosa Britania na qualifying exam. Qualifying exam ngo e ndola tu ni bibo no ni daga bunga. Era ni ole buli ngasini buli kina, era ni ole buli buni wai, era ni sama iduru sare na daga. Ya na bitarungi libu ndondo tiwa na ngono ya. Otia sanga laumen na bitarungi mai Britania na Cambridge examinations. Ngona bitarungi na junior Cambridge watake na senior Cambridge. Dona ka na bitarungo ike enangunungo nda sawara katonga na madal ni bitarungi. Monyamba kinga sambasika. Madal ni nanguno ya balita na bitarungo e bogaruta ki mai Britania. Dina. Endau otina bitarungi ni milote endau kauli sutali Britania na pepa mele makataki mai buna. Ya enanguno ya me baka ni kilati ona turanki na maram. Esa senga ki na wanga buka. Esa ndo bondo i wanga na pepa. Kene mbalimbali, na via ndo na bula rake, le makataki mai kia rere ndo tal na bula, o tianga ndo tal na bula lakusumbu mai. Na wanga. Anga ndo ya do tumai na madal vitaro ya bula to machi, sa sona ngon le bula sartu e pereli. Santo tal nemba kibo. Sana mbagi tarapa. Sandina. Totoka na itukutuku ni tasera katoka ni ndaro taratigo ni nabi kaso membalata na buli kina kana bengarabi mebakana kana tasanduru makana ngaun ngoka sa laki landia pasar indoni bakatangin dingende toka sare daki kasalwa totalnga na bengarabi mai korni buli bira na ngasini buli ya bobo bitu na nomuni biwa kani kira na ngasini buli na ngauna ya nambula baka ngone buli kira na ngasini buli ni na sera katuku menalo mamuni roni kimemesana rai bakata lalu takasaratigo na biyo kani na ngaunongo onga sini buli wataki ngone buli ni tanlo tanga manda numni biyo kani na ngauna na bi maliwai bi kim na ngone buli wataki ranga sini buli ndo na bi maliwai ndo tani bi maliwai ni bi waka roko taki bi kim na ngone bi rana ni maminga sini buli kene karua o ranga sini buli dau kawai taki mam sarwali bu ngone ndo na kene boritaki Pakai duritigo anduan Dean's Trophy main dabu ilebu. Sote aru final tuki no lelin wote ke QVS. Ngasin wuli tigo ni coaches tigo ni QVS o semesa sikibo. Abuli main dabu ilebu. O tia angai na mbakia angai ndua nangone buli main dabu ilebu ngito data ndua nangone buli QVS. Na biwe kanyetu o master semesa sikibo ngai mboli rake dranga siuli mai lelin mbole tenang gitu da ando na biwe kanyetiko bikimam na ngoni buli watekeira na ngasin buli do telanga na tikina bimbi nimlote na kenando zimbitaki erndo zimbitaka na ngasin buli na ngoni buli menon rokuri buli Totoka na itukutuku mas mekala tinarabi kim ni talangana baka mureta kumena nonda ngawno ni baki keli yan Radio Fiji 1 sarabi talangana FBC TV toluro saiba dio saiba toluro saiba dio saiba ndua na bitu toluro dio nan rau kena bitu toluro dio saiba ndua rana ngir mekina do manda na nonda thingu laklaka Nonda ngauna ni baki keli hen salarika kamuraki na Radio Fiji 1 sarabi talangana FBC TV kanda baka bidibina ka kina baklebu ni raume nda mai abito kanitiko kei masimeke letianara ndon turanga
kile levu na butura rani kakamburaki na nonda banua ka ngandrevi me na mai tala noa ka tukuni kataka ison na tuku ka pa dina taka boli mai me mai adhobo sarana embaki na sami bitan lo tikina goka na banua sa adhobo tu na nonda vale ni walesi na FBC na koro levu ngoni taka suba masi ni daru lesta legi na nonda bitan noa me baka na tuku ni tasira ka na buguni be maluai sana be kani mai korni buli ndau ndua tani tu na kena dhimbitaki na nomuni ndoi korni buli onge baka samataka na ngaunungo ndona e bosa se ndona kaira sa ndrendre tiko mera wasiera ona lubenda na ngaunungo ka ya na space ke na identity na bonu ombula kina kena ibaka taki kila so ngauna vira na ngone na ngauna nikua na nraki ngani be talano wa na lomoni mbasi era be talano kina baka tokani ira sa doni korni buli era segan roni na nira musuka se mera yala takakia ni ade korni buli ndo tala bitan lo kinga sini buli ina ngono gosang na bitan lo saranga mai na bono rabondo kinana basi era la kinga rabotu korni buli be bakana itu ni tingori na be maliwai gena be okani be irana ngasini buli na ngone no muni buli liu mas io nimi ndo na kautuna tiko na non randau zimbita kana ngasini buli na non raongone buli ndo na kene pagare tengo mai be ke to mai na buli ni tu ni sanda ubogai dori na ngande mai suba betani kuru buli tu ni bikawe ndina be matagani sing waruai ngendo lo menambasi ni asai mai QBS sa kimami vole ni tu ndina na ngone buli me kimami bondo ngo wawa tu nambasi lao manda mai ortu ngasi wilu masta SMS sigibo netanin robesi sangaira mai bagaridikenda na mai ngande kimami mana bulitu kimami animami uniform na shulu sote bula na shulu bula lebo kimami ndo tiki ndo tunga ndo to na kene yoro otia mengai ilili to mena mu yorongo na kena tabu imitabu bula talanga ya ni sando lo mai masta SMS ando mai baridi non kola kila mbal teni bono endo nduka ndina baridi ke baga nduka toka sa tu ni ko done kala muri sa kila sartu ngoi ko sini mengande moten nduka no musote sandin se en la redi na belini sulu na bono endo ta kabana wai ndina ke baga nduka toka done kala muri redim bitaki na ngone e suba na ngono ya ningai lagu tundo ne la ngone ro shulu bula choti bula wa yoro bula binaga tu lili to men no be rangone men bulni tungor au sinikila se ya tu na ngono ngona ka ya siseng ya ndon ne bang rita ki ni be maliwai ke na nonra ndo kawitaka nangasibuli me ka kundon ka rongo da ke na nonra kurnibuli sandina toka bina bole buna itu rongo bina ka mas meke membalata na non terbital no tiko en non tanga ngo kani bake keli en be ka so ni sa lago duru mai ni sa mbala bu mai na non tabi ngarabi bo mimbi matangan ko en no mu ni mo itu kana bal ni walis ya ni sa wuti mena buli mas mek na matani da ko ni ambau be ngarabi kina ni tallo manda bir na ba rongo tiko bai me boka usa ka tiko lago no Mr. Pearson leitaro tamata que no vos arrere manda toga leitar o elis me no bulni tu ya usa lago mai na Labor Department was a Ministry of Labor tigo ni kwa en ngau na o mai tigo da kina ni milote en ngau ya rasati u lesu tigo kina o ira na non rakawa na indentured laborers na ngau saranga ya o kito na Labor Department kito taurana ya danra kakedwa so motalanga non ribondo bondo me relifstal ui rera sabia lifstal kimami o kito wakati kito ulida na bosa ba India u sa kilato kanrara ni wasini tomana na nungu ulida na bosa ba India ya na bosa ba India kimami kito ulida na ngono ya tarungina dai na dana dai tamana sa mbaki vida au kilabina to na apkenam Abkanam. Ana ada muy. Andi ya. Bab kenam. Ana ada tamana. Ket nasal.
samba kibita na buli kima mi buli de nanguna merau ni kima mi tarongi kina bote gira na batera sake na turanga kena marama todo ko korsa via listingo Sandina. nanguna saranga na tinika dio lima sanga bulu kon Sandina. Tutoka na anumni nanumandi bagiti ko na matay ni vanuani be ingrabe kina gena be kaso wa bulbulita wa mimbi na be boso ni sa bagati gore ab kenam bab kenam ket na sale nangono ora sa tarwati go tumarumir kenna na nume mbakini bola ya na buguni be kaso oni ala go duruma mai iya darusan tiga bu saru juga ni na buguni be bonoso ni volunteer na buguni be ingrabe kila ni tiga bu en labor department na numni ngono ni tagak oje au leshi kin district administration au le tigo mai no sori vengarabi tu mai no sori ngona ya sandola tukin ngangi mai no sori au nanu bina tiko nei to district officer tiko Rodney Cole au nanu bina tiko na tinika diwa 5 kawalu dona ngomno ba au kila na ngangi mai no sori so ngombe na tinika diwa 5 kadiwa ni sando ya dona taurilishi mai no sori ya sa sang so tuki na bangi sando ti umba na bangi na respect menga ya libunga na ilabo e durutunga na post office ni sando tauri na ilabo nilishi endo tauri saranga ba na ilabo nganga unan mo binati ko rutuna tukini ngel mai no sori ni tuki nando Ortu ndo rongo saranga mai, ortu kebeta saranga mai na ortu wasi tumba. Kuan noti pound ndo ada na tubiki mamina ngona na senikabika. Ortu kebeta saranga mai tumba. Au nanu binati ko ni sanga itu no Rodney Cole au masi la itu na bi Malakai ndo na turang no sore. Kepoka bina kata metara no na vale. Me suli weekend aruna no na ilabo. Na 5 kawalu me 5 kadiwa sa song. Ngai suli ama Malakai na no ilabo. En 5 kadiwa kirungai taraki no na vale. Usare da tonga na vale a me no sore ni kwa. Ne mate ni vale block e tar me no sore. Esa tonga me no sore ni kwa. Totoka na vole buna itu kutu rongo binaka ramulongo itu kina na kanda ra rongo tu mai ave kemuni na saraba tu mai na tanga ngo kani bake keli ke bukan tu sona baka tarro ngan raba mana torongi masih bege mai kina rano ni ngiring mana tolu ro saiba dia saiba tolu ro saiba dia saiba dua ena bitu tolu ro dia nan rau kina bitu tolu ro dia saiba dua do tal manda non tengu ena non tanga una ni bake keli Yana nonda ngauna ni vake keli hen dumoi viti na bonga ni ve anu na buku ni vital noa ena nonda ngauna ngwa kabuka bini bina kabuka lebu maru taka sara talanga ni rame buka tamau masi meke la tiana ra meke rau vital noa membaletan vi ngauna so ela dhuruma mai na nona vi ngravi nona ngauna buka buli membai ndono maka toka na ngauna ngoka en bunu sa dhavo toka na nonda pali ni wale sin FBC na kena vi ngravi ni sa tiko talanga kasara vi na FBC TV masih meke na nomuni be ngarabia au bo bina bo le uni zabuti tigo sona yava kai bo dinan bula me bakata ki Rodney Cole wori woni zabuti tigo se sotale ke na be mbaki oni be ngarabi tigo mekina ana bo ni vaka ka oni bo ite betike munikina oni mbulande na be ngarabi ronga da bo bo oni be ngarabi talngana non matenitu sa tigo bo maya na labor department iya au tanga ba matenitu iya da bo matenitu na nungu mai semati na na boni walesi e kurie ti kunga na nungu daga ba matentu Sandina kila na ngona niki me sangi mai daga tu ko e mo rota to mai na senior Cambridge ya sambo walu to na paundi dona vula Sandina ya no na paundi dona vula nimlote ai la bo kita mer o ki mamena duru o ki mdo chuchu men remba ndo ni membari ki chumen remba 5 paundi ya dona vula kana na kabi kana na matakalila ndi bangar kena ngani singalibu Sadina ya mo de kakede 5 na pound sanga ibo tulu na pound na ndona bul ya ila bo itamer no boso te uma chuta ko suma na pound na 5 na pound na walu gori ne bo to batana ke na dola ngo na vida beka chiko na dola ya na ndona pound ya to bote na runa dola ui e ke mbamba la chini ko na dola ke miso
Ke ba so mikir ni ko sa tamata ba loma. Hindi na sa. Kaya nga po, tulong pa niya. Tulong pa niya, labo itamer. Ranin dokin muso te silika may misiono. Limtal na ka. Saan ba si katalaman na, kimimpiando wang karatal to, so na, kaya umuwi takataga to kina bisi, nang uno ya. Saan din? Au takataga to, apa matentu. Lago inausori, au lago manatamatatan raki, o tia au sangay may, lago na university, ulay, vuli kina na ruana mbaki urota mai kina na kiana koruni buku o tia usanga ibinde wa ya kitu en loma ni matentu o tigo en home affairs ni sa o timena nugu vuli o lei vuli da mai na ka mbaleta na security mai londoni o kila o kemni lebu kemni ni ko endo sarava na yalo ya bala mbaleta na vale de leda na MI6 mai Londoni. O ale vulida mai na kani security na MI6 mai Londoni. O tia au sanga mai duru in foreign affairs. Au leaving garabi mai Canberra na tinika dio bisabul ka dio kina walu sanga bulu ka rua. O tia au leaving garabi tal Los Angeles mai na walu sanga bulu ka tolu kina walu sanga bulu ka lima. Au sanga mai bi duru kitu na vitambani matentu. Ya na binga una kedango ni ulako tu. Artuna numiu tiunga na FBC. Ngona ngoli sumikina artu turi hotel na FBC. Saji, nemba kita punya tiga buki na FBC, nangono ni sata kata kacikina kwa matentu. Au tiga buki na tinika diwa 5 kawalo. Liu sanda wakaruta kinga mai na matentu na itukutuku na news. Kila ni sapa ngauna tu na kakamuraki sini rosang bulka batu na wabango. Indina. Do wakaruta ki mai na valta maradak, wakandeo taki mai. Kitu sange kuta mai, kitu mai wili kai ke. Sandi. Na nabuno e tigu kina. Nanguna mai wili news tigile ke, ratu sa radio sa riti kuna pangilisilis ni FBC sa mai tigu sa kina na nunggu lang mga part time iki. Malatawa nakai kawi kina pagalibo nilo ngu masmek. Nonona pa kamadala na leo ni board ni FBC, City Pen ni Rotorla. Ninguna siya muribuli kina kwa. Ando na nono to matay songo-songo ngayon ngon lalay na matay lolaw ni Tingombara. Tuno kwa niya sa arili kim ni nuni sa tikuik. Ina lima sa kabul kawalu ya. Sa iba kan dinang bulo nuni may bibagan diti kiti kana nondang ngon ko di pakiki. Siya ba bi masme? Sandin. Binabuli mo. Ya ung kay rongo talit yung ako buka kaya baka ron nindo na naman bibagan dita kini ni matay ni Wuni Bola kaya baka indon baka nonra na turangan na Kobana se na presidente ni Martin Tobi ni bibagan diti kimanda natin na. Yan ang nunggu sama may uti na nunggu bingarabian na ministri ni Bonotani, au sangay laki non Wuni Bola na Kobana, Governor General ng una o sa Penaya. Na tinikadi o walu siyang ubulu kawono. Uti kung may kaya walu siyang ubulu kabitu, katinikabani singa ni Bulome, buwa birita kinamatentu City Pen Rambuka, uti kung may baliw. Kila una numa binati ko na mata ko ya sang gir mayo ratu pene na intercom tu na masi sa tauran matentu o city do ka du Steven Ramuka ngiri tagan wo Miltoni speaker tiko na mata ni singa una numa binasarti ko ni saya donna wo birea na mata ni singkan dua kitu sangay lako may kina town hall li wisuba. Town hall ngango. Kitu lako may na town hall sa tumutukin ng doon na lobo libo. Sandin. Tumuro-tungo ira na Toki movement. To tanya labitata. Indin. Ayaw na numanga ni kitu sa nalawiri na matang ni singa animal. May wasa biro rat penaya. Auna numanga binatyo. Kitong kay lako ike ngayon sa longo na GPH. May lako banggo ni town hall. Na moto kake de tuike sa kakaboro alangana kena katupa non raba kadada na ilalango dona nguna rerbaki na nguna ya au Wuni Bola tiko na bulo September dotal na bobiri ni Rambuka kwa sa may republic na nonda bonua na nguna ya sa tiko ngande tukine bunindu ba may tabiuni o rat penaya na matang ni singkantua Angir mai masi, o ya usa kereu tinungu wakadengu, mani tutu waka Kobana, Governor General, mai buana maramana nandi. Au ngandreba
me ur sumu mai na nungu kuila ba kovana mai balilibu. Me visa utekitelenga na namba ni motoka. E nangono ya na namba ni motoka mai balilibu era na isal ni tuita udokutu. Oi. Ni non na keni susumi na maramana nandina non tapunwa. Dina sara. Na mataka ni singa au sangai lubata tau toko au ruda mai na kuila sangai tuna talanga mai ngai wakasa mataka mai indua kuila bate indua na namba bo ni motoka. Au sangai wakasa mataka mai na coat of arms. Me namba ni motoka. Na coat of arms nga sangai daga me kuila sangai mbiu toke rando na tambua. Ko esa dangi na tungango. Seba ngatagi tingango. Ko seba ngatagi tungango. Seba wakasa mataka tinika diwa. Walu sanga bulu kabitu. Na bulu September. Na bulu September. Na boleh bu masina bibu ndi taki. Na boleh bu na itala no rongo binaka nda mai bulu ngodi tiu kina. Libu bir na kandaru ro rongo tiu mengo. Ogela ni ngono binaka sarangani non ro rongo kar rawani tawane sona noke ni bekaso ni pagari takatiko ni tal nota kamembala tranum ni ngono ni pingrabi. Bekimni na vidingo mitingo meno nda ngono ni bakeli. Do talamanda nonda tengu lakalaka. Nonda ngauna ni vake keli hena ndomo ibiti na bonga ni veanu yano. Era talangani na sarabi na FBC TV nda boga bina ko baglevu ena itala no rong bina ramendan bulungo di tiko kina vakili tiko kina son itala noa lago turubi mai ko boga dinen bulu kina masi mekila tinra me baka ni avingrabi boli mekina. Ya o bombota masi ni nadagako ni mai avingrabi kina boga toni kakamura kina nonda balni walisi. Ni mai laurai mai rongodi na rongo bina kanin dumomuni kena no muni I rawani na tukuna na tukutuku se muni na baka madala na richo e matata bira na baka rongo tikumai ya au baka sama takasar tingo masi ni raya tukumingo na bulang isar banua era ndau tale tukumen non da mata sawa au ngai na numaraw ni ndonising andar wa bondo bata non na motokango ni angere da na mili ni keletu dona tamani wangali buni sarwano onengi baka madala takani wanga talanga unia sambo bondo kinan ndona ngona no munia asarwano bolian na bonota indin baka tukutuku iyo ni mlote okima mina maidhuru enangona umaidhuru kina mbale teni risabinga rabitu ibiti na babalangi urina kai pertania rabinga rabitu era dio era na kakeda ngai ke rabiliu teitu kina babalangi na nonra aiba na non rebarum daga kana non condition quando soli tuvira ngai soli vikima santir dovira na ngande babalangi na tinika dio bicho bulgandua wa kau teki nungu buwale kima mvondo kitu vondo ndona milistima bangur kitu mbite ke na Februari kitu ngai kele ni Southampton na bulo e pereli ya na banu e bala ko botela New Zealand Australia Hong Kong Singapore bisut wa South Africa kede kimunga do ni kia na bulo September ni kitu sali smai sa kitu ngai muri me bango na Caribbean kitu Kosovo mena ikelimusu na Suez Canal sanga mai soko da kena barabi ke Amerika Honolulu listele mebiti ana condition non rana babala ngena ngono ya suli tu wikiman ko ya tuna tuki ni ufondo ro tuki ndona wangali bu bangawaya enda ngono usada de mai kina mai valelebu ngona sa presidente kina turang iya sa mai wachina kobana sa wachina kobana sa ko ya tuna tuki na nyo na youtube ni buni bola ni kobana au matai ni buni bola ni presidente santina mbala tani sa bisa una na non reitu tu na ngon turang na tuida ka una ngona ya ratu se penengan lau mene tu tu koban me sa laki presidente ya au tu netiko ni ya undo nungu vale tu le tu na lubikirau ko kitu logo botu ena ila ko la ko ya au sa vengu mai kia au sa ngai mai I daga na Ministry of Finance dau mai abibo saitaki na loan ni matentu wala ko kina be sai burubur ena abibo saitaka tu na dina ni matentu au ko Manila na puno tiu mai kina Asian Development Bank au la ko Washington na puno tiu kina Exim Bank mai Amerika au la ko London ni la ko Luxembourg
na bunu etiukina na bange ke Europe mai kia na bibo sa kita tu na na mandina ni matentu au sanga ba de ngum na tinika diwa sanga bulu nungu sa ba de ngum na matentu au sanga mai I daga tunde na bange Vali Walesi. Sanjina. Mana nomini toka na ministerio ya na tabara ni finance na mati itu. Bau ndono magi kemni ndona loan lebu wa dora na mati itu na ngauna litar no mati kin. Na loan wa kita merendun dua ale gibi busakitaki na loan ni housing authority. Au kila bina ti administrativo kina na turanga na bungo munio Thomas Vogatora kiro lago bata I Luxembourg. Lebi bosakiti mai kia ando na loan rosanga bulu na milioni na dola. Me baletan kena maitar na vale sauraro ena nonda bonua. Na wale buna itala no toka ninda borongo da tiko na be tuku so theura ki tiko na nonda ngau ngoka. Me baleti masimeke latina ra kena no iboga madala. Ya au bombuti ni bunga irana bia vakila talaga boga tronga. Ni kumni seng olanga ni vingra be bal ni bola. Membalatan daga boga vingra be na matini tu. Ena nonda bal ni walis talanga. Okla no ni ambo sulit talana no mni ngau na buning gitu. Indina bagala tikina. Ia abakakina au kila au nanu mabila tiko ni wa mani dia tu ni timini rugby ni suba na ngauna taura kino suba na Fair Brother Salvin Trophy ki tole kauta mai na rara mai lawanga ngo timi vinaka na timi nanronga tiu rangito tiu kino rina lisu mai welis ni lebu na timi nanronga rala welis auto rombe o rina liu ni timi ngo au ngai koutso muna timi ni suba kile shota I rara mai lawanga ki tunganga mai ki tukuta mai na Fair Brother Salvin Trophy sani ko wala nga ya wa tutelanga na song ningi tu seni soumi na athletics o kena prestendi o kauta kina na timi ni biti kina ngito lebu ni rewa ni Pacifica mai Guam o senga ni kila ngo ran de bang dun te kiu kina o sini bang bauta en do tele na mata timi ni biti na athletics rota mai lebu na metalikula me baka na timi ni tinika dio bichobul kalima kito ala ki rota mai na metalikula mai Rusang bul katulu me ni tu metalikula ki tu rota mai na ngito lebu mai Guam. Ingo arani dua bakan dum te kiukin. Yana nunggu bagi tapi kiutu na ngito. No boleh totoka na itu me baka ni wala takati ko masimeke la tienra ena buku ni taka bagi tapi ko kina sengo wala ngai bol bola mbo vingra bitalanga nan ra buki na ngone ndongito. Ya bombuti ni sombe ka ni tumbera na ngona ya rasa laki I wagaritaka na vika so era kila ena buning gitu kasala kin ronro kin nonron di mata bubale me da boto mai na ngauna ki mi vital loti kin ngo kase ki robi tal loti kin ngo ya ogla ni abang mata loti ka ko ita ka bole buna no ni ati ko boli mai nraimba na ngona ba dhurbo na sauni vale kya na kana ngai ngona da bombe ka rere ya kasa kin non ruanga ba turang na ngona andaru sa ba ndi takina meti ko kin na mata bubale Ia, au waka mau nei matai ni November tini ka diwa 5 sanga ulu kawalu. Au sawa. Tolu na ngone, rua na leo ndon tangane, rau no nangase rau tiunga ngui suba o ko nangase bati ko ngone sar. Ko na leo baka wati tu Amerika. Sa e baka rau tu nimbular sa anda tumbutak mai sa anda bimbi utu bateri na luenda. Ya na italo noni nungu uwal. Na boleh. Totoka na itukutuku ni borita kana ngono ko rere oni sa tiko sara vertu nungu ruturang. Kila ni tiko sara manen dona nomuni tiko mai berat. Ya dua na tingingele sa alai toka kina mai berata. Ula ko cuma kina ngona bi matangka sara ni boli itu kina bi dana bunduruka. Bele na da sakana tu kina baleten ni isa singani irao nang unongo me baka nang unoya nang unongo ke baka ngi show miti ona tin ko ndola ndona madawa ndona bula asa vi andre sar bagalip ndrendreleb okla ni oni lagu duru matalanga mai masi na no meninga na bi ngrabi ya na bebe so oni rere taun tono baka mai nang una ba koloni mai sia nang una tu baka tikoya okla ni sabe tu bokostal tonga ngona
daruna taratugan na nondanga una kataraba bekem nina bo muria tigmana nondanga una ni pa kekeli na salani ka kamuraki na ndumu ibiti na bo ngani vyo nyanu da sarabi talitunga na FBC TV ndio talamanda na nonda thiangu lakalaka. Yana nonda ngauna ni pakekeli na Radio Fiji One nanda mo ibiti na bonga ni via nyanu sarabi talanga FBC TV klani nanda bital longo masi libera sa tari utuma na nonda bo binak ni rambo rongo italano sambo to gandina andona turango sa gingir mai tu ko kwa limsa bulga walungur sa tigo bu bingara bitugina esa ngai su na turango sa rongo binak andina bi kwa na itu tu ko ni taser gatigo nonda ngaungo yo no ni bo madala takana yamba ko ni bingara bigina usi ya wasaro ya we ya wasaro we rogo de chungo sa andro ko kina bolio ro tal ngano ni ambule bena namati bolu nonta bono ni mlote kitu ti mai na bulitu sama te uti kona cadet andina kora sa cadet wa bo kitungo na bikurni buli mai na bulitu sala ya to sara en duana patuni territorial force e ti ko na bulitu na patuni ndaka ni bonwa kawe ne ruan ndaka ni bonwa le tu bulitu kitu wa nga tagtiu wa tekina kena walis endo obvia tal tanga na ni mai kemba lubulu na ndona mba kina tinikadio 5.5 sangai tarongi o irna biala kui malea na tinikadio 5.5 ko no rasali sumuikin na law mai malea ngo na YouTube tini la kui i malea kitu sangai bangale fom na ngoni buli mai na QS ko na leoni patunu ali reda na turani walu ni New Zealand reda ni tu tangine ni buli na so kitu wandu ni tu do kitu lagu malea ya turani walu ti ni ek na takani wonwa oratu mar oratu sakamisa semara saratu mara ti kina sa dio ti kina le kausarani wa na da bangona na kitu na no do fo yo le taronga le reda bango QS kadi kitu mo ko kadi kitu mai kitu sangai lagu ani wa sangai le i vosa kitu kwa o ke mundo ndu sabi ala ku malea kitu sa du botok e esak reda o ke mundo eso ni longo ni lielia o ke mundo ondu mai vulike baleta na kena bina kati mundo like viliu taki e na kawaito ke na ina kini no mundo la ku na vulnitu e senga ni keni na kim ndula wi bulni tu ndula ku ne malea e una numanga ni sana kana ku te kito na turang balabungo sande te bungo au sana bokoda le bitau to na mundo dulistan duli duru chigana soti andu ko ngani la ku malea e na ni to duru na soti ambeteni kitu le ni territorial force totoka ndina sara totoka bogoti totoka ni bong madala masi so era toronga chuma ya mebkana embaki uni vengre bole mekina sambala usar sa vida sar to mandan numni embaki bola ena ngono ndrobe tal no chikino wa usam bagi vit choblo gabitu fitu sanga bolo gabitu bekem ni no mure tigmena non ngono ni baki keli sigari karora na bitu sanga bolo gabitu ne embaki manenga una tigu mekina ngole korni buli kina bit tambanan dindu ya vengre bekina au saruni na tukono mandanga ke arirai vali bolo ke ni vengre bagamati tu endam betungo mebakani asa lago durba wuchmai na kena vengravi klani mbala bu ngono ni vengre bulu mekina ni tigo bal ni wan lesi ni limso walu ne tigo bukina sabi bi limso bulu talba ngaba tata ne mbaki ni no ni vengravi so ne tugu ko ramuni na bokan dotaka meroni na bibo ngeti meroni na bokan data kana bula wirana wikima meni tamba ngono go mas sabna ka abu sa tuno tina kena duin na vengravi na wali sina ngono ya batekina ngono go ukila ke bakaranda bula talme na mate mera mai reida na vika satungo sandona kana nonra kurumbuita kana vika esa tungo ya me bakani sa baruza batiko na nondango nongo enduanga na nongu iwa sala bikimuni wambimbi bikimuni nei tamangone oni sangai vangar dagatiko ni sangai tebu dagatiko ni kua esenga ninduana ka sivia na numuni ndina na numuni dagaraka na numu binatiko na ngonu setiko kina na public relations office kena iluluti ondo na turani pertani o Mr. Hackett walu na kaloko o ko sanda undurutu katumba mutana ngamna sanda dur metebu kina dagaraka don mata ka usana ko ni sa sibito ko na walu na ruana miniti
tukuno Mr. Hackett, masi you are late, wanga aungai wayanungo, 2 minutes, wanga maingo kwa, the train won't wait for 2 minutes. Ana kena binakati menda tiko na bunu ni zakadaka, na ngauna ni zakadaka. Ni kuwa kandarawa ni lelebu, sa senga ni wakadorotu, me bakan na inagi ni nonda zakadaka, menda ndina na nonda zakadaka. Kebaka duana itutuku, au maitini etiukina nonda ngonongo, ni alubinaga ni ndina na nomuni zakadaka. Bina bole bu masyo bo bina bole bu ni lavet na bakasa mangori, me bakani wa dhabuta talatunga ni dina mandani sa lebu tu na turanga marama binak na nonda bu no lomani ngobiti, sa lebu na turanga marama binak. Ya eleleti kuna turanga marama ndina. Rondo nditi ka ni ndina na kalela yenda ngele ndina na kanile wa rani na bagan ndina bula bira na sakadivi mer liuti kenda na ndona ngauna tuna nonda bo nui ngesianga ndina anda sa sarabatu na ala ya bala ngaungo ana be bonwar sala ki yafakina bula tangona ni sianga ndina seba be masmek ka din todo ko ni mlot embo bo be tuna tambana ni asana ni bo mbauta masmek na kena bo romeda bati ngona nonda rubetal noa na nomuni lewna tu na nomuni bo mbauta na nomuni kalau bo be tuna tigana na sana sa tobo le tunga me o bagabina takana nungi tobo mbalete ni tukuno Paula anda sa tamu tei bola raket asini ndue tamu tei bola ndundun tu ena buru-burungo kebaka enda tobo le amenda bagabina takana non tei bogarau senga ninda buki kenda olanga anda sana buki ti una mateni tu ena kena boluti na basulawa na bikaba ya endona bunu ena rawa mena buki kenda na nonda wagamuria na bosani kalo me baka enda sa kilati homa ena dui wagambauta ni lutu wa Kristo enda ndui lewena. Mna bole totoko ne tutuku ni bebo kandi taki ena nonda ngauna ngoka bekemni na gai kirau na sarabati kumana nonda ngauna ni bakakeli NFBC TV bekemni na bokorongo tikmana nonda ngauna ngo kila ni tutuku rambo ilebu enda sa roni na rongo rawa ka bebo ngeti bebo ndete kina masi mekela tienara sa to ngone ka bitu sanga bulu ka bitu ni nona embakini mbula dona kaya ngandreva me bebo ndete kina masi ya monandina ni nandina na kalela yo na lakindina ena be kalelebu masi sa borome mai tabo nonda ngongo na numuni boko nuni binakanga en nonda ngongo ka nonda matini tu wala kati ko mena kalwa dani na ngona ni bingarabi na kan lagi ndame na matam bosse membala tane budi boko bulwa na constituent assembly kay na itu tu boni bingarabi sa ati ko na ngongo ka di boko rome tabo nonda rubital no bina bale bu ni mlote kemni na boko ronti mai kemni turangen marama dorbo kina ngone leo baka kina be kemni lalai au bambuta ni sandona matentu sa tobole tiko na kene ngutu do me baga dora na beka enda na binaka kina na leo ni bonongo sa bota tiko na nonde tabi na leo ni bonua me baka na kena sana bo rubi bo sai te ngona ya buni bo bulewa anda sa na matani kina binding dingi na embaki mengo bota kina we ngona binaka au nitaka ni sana kauta mai weekenda na vitivo enda sala ko batikongo ina bole usar nomni baro tio mai ni sama de mata ina bole buna nomni ndo batiko mai nonda ngauna ngoka na nonda ngauna ni bakakeli en sala ni kakamburaki na Radio Fiji 1 nando mai biti na bonga ni beaniano sarabitalangan FBC TV en nonda ngauna ngoka ngai nama katelu mai na nonda ngauna botabango en madawa katumai